Notícias em Quimbundo, José Soladi, o Ezequiel. Saki mukwetu Angélico dos Santos Dominica do Yungu Sanzo Munawe kwa eye mukwaishi wa mtutalala mukamene kakizwa kyalelo pala kujia yoso ya mubita mwashashe kangongo pala kumbateka mukujirisa okwila omukunji wokulu waishi ya Amerika mwashashe kakisangala kyajishi jangongo ya Afrika benge kumbandu ya izanga ya makota washimana oikalakalu ya mukwendesa kwala okyunde kyaishi ya Ngola ngana João Lourenço tunde kya mutumbika kungana mukwendesa oishi ya Ngola ni kutambula we o unene wa kwendesa okizanga oijishija izanga ya makota mwashashika ngongo ya Afrika benge mukuzuka mesa ojishija Uganda Rwanda ni ishi ya Republika Centro Africana mukayula kakuzuba oita ya keshile mwashashika jishi jeneki tatu ngana Peter Pan umukunji wokulu wa ishi ya Amerika mwashasheka ngongo ya Afrika wejilisa omaka ya mwashasheka kizua kya maza mu keshulu wa tunde kuishi ya Amerika palanji kujilisa mukwila mundonda wa pimbi wakusokolokesa ojimbongeni ididi madiembu mwashasheka mbanza ya Musamides amukwendesa kuikalakalu ya katunda ya kubeba oikoka yakala mudi kangadia makunyavwa ya maleka aikoka ikalakalu yoso yatena kubekesa ididi ya kukalakalela mwashasheka tuzunda tuyadi mbahamaji yadi ya mizangala mwashasheka kibatu kya Namibe mukayula kau hashiwa COVID kunyini divwa okidiandu kya sawedi kijilisa okwila omundu woso yo watambula ovashina ya dianga ya Pfizer akwaesha na kya tunde mukizwa kya lelo pala kutambula ovashina ya kayadi keshulu wenyu anda tena kubana mididi kala Cidadela Viana ni muididi kya mushikola ya mutu ya kevela tunde mukizwa kya lelo sepe watambula ovashina ya dianga ya Pfizer akukwisha na kya pala kwenda kutambula ovashina ya kayadi pala hanji kujirisa amukwila kifika kitundila kukibatu kya kunene muzangala umoshi wakala ni dijina dia Flavio mwenyu wakeshile mumwenyu wa uholwa ni kushiba omakanya okifika kya bishila ndo kumutelembe wa itale salakanga mukujirisa ukwila okushiba omakanya ni kunwa maikola kukeshulu wafama kukana omwene wakeshile mumwenyu yukia wabwazeka mukidala kiki wakituluka mutu wa ube mukwendesa oikalakalu mukukatula oso akala mukeshulu waiba wakunwa ni kushiba omakanya takusakidela mukwaishe wakala mukilunga chetu mukututalela mukameneka kizwa kya lelo mujihundu mudizwida kimbundu sukulo mako ni menya ni zaba muitangara ya voluku kizuwa kana kuhukula kuzuata ukivungi chade kanuni dizulu pala kodifikidila kukabamba ka coronavirus sulukani mukwetu Angélico dos Santos tunde kukibatu kya Lunda Norte mukwendeso munangu yu mudizwi japutu chala kyambote. José Soladi, as informações em Quimbundo.